Nongeye kubasuhuza rero ahangaha ni kuri Clarisse TV, hahandi kuri twige gusuka, wigira gusuka uhereye hasi ukagenda uzamuka gake gake ukaba umunyamwuga. Uyu munsi rero nabazaniye isomo ryo gusuka ibiryamye bya penso. Penso ni ukuvuga ngo usuka ikiryamye ariko hakiyongeraho kuba gisongoje. Ahangaha rero ubushize duherukana twari twize ibiryamye ariko utunzeho. Uyu munsi rero nabazaniye ikiryamye kandi wunzeho. Ngaho reka dukurikirane amasomo. Nkuko twabimenyereye rero ni ibintu byacu ko tubanza gushyira ibikoresho iruhande rumwe kugira ngo tubanze twitegure. Nyaboneka mbibabwira kenshi utazajya gutangira gusuka ngo ubwire umuntu ngo se ngo nta gasokozo wazanye, ibaze ubwiye umukiriya ngo nta gasokozo yazanye. Rero uba ugomba kubyitegurana kugira ngo ibintu bigende neza. Aka rero ni kagasokozo kacu k'agapenye tije kakandi dukoresha mu guca umurongo. Aya ni amavuta dukoresha dutunganya menshi kugira ngo umusatsi ube neza. Uyu ni wa mukasi dutunganisha amameshi yasobanye kugira ngo asobanuke urunwere rwacu rube rwiza. Kandi nanone iki ni cya gisokozo dukoresha igihe turambura umusatsi kugira ngo nidutangira gusuka umusatsi utaza gusobora. Ngaho rero dutangire gahunda yacu kuko n'ubundi twegereje ibikoresho. Nkuko tubimenyereye rero iyo turi gusuka ibiryamye ni ngombwa ko tubanza guca umurongo kugira ngo urunwere rwacu ruze kuza rukeye. Nkuko nabibabwiye tumaze igihe twiga ibiryamye bigenda birebye iruhande rumwe, ariko uyu munsi none twabazaniye ibiryamye bireba hejuru, kuko ibiryamye bireba hejuru nibyo bigira modeli. Nabonye umurongo wacu ukuntu ari mwiza, uritonda ugaca umurongo neza. Twagiye rero gusuka, mwibuke ko ku isomo ryashize twavugaga ko twize ibiryamye ariko bitari penso. Ubu ngubu rero noneho tugiye kwiga ibiryamye biri penso. Ni ukuvuga ngo mu kwiga rero uba ugomba kubanza gukora utunweri dutoya, duto cyane, duto kuri twa tundi wakoze dusanzwe. Basi uduke wakora ni uduto tune. Watubonye ko uduto tune twabonetse. Noneho kakandi ka gatanu dufite mu ntoki niko tugiye guhita ducomeka kugira ngo dusuke bya biryamye byacu. Abonye tugiye gutangira rero gusuka ibiryamye. N'ubundi turatangira nka kwa kundi twatangiraga kuri gahunda ya bya bindi bitunzeho, ariko ubu ngubu wibuke yuko gahunda ari bya bindi byunzeho. Twagiye gusuka penso. Aha tugeze hahandi noneho dukeneye twa tundi dutoya. Za ntoki ebyiri izi ngizi zirimo zikora gutya, nari nababwiye yuko muri bya biryamye twabanje gukora nta mumaro zifite, ariko ubu noneho umumaro wazo wabonetse kuri gahunda yo kungaho. Wabonye ko ari two dufashe ka kanweri ko kungaho. Wabonye akamaro ka za ntoki kabonetse. Mwibuke ko turi kwiga inweri zitwa penso. Twa tundi twashyizeho tune turarangiye, none tugiye gushyiraho kuri za zindi twari twateguye zo gukoresha. Wabonye ko bitandukanye na twa tundi twari twakoze mbere. Wabonye ya penso yacu.
umukiriya wacu yadusabye urunweri rungana gutya, niyo mpamvu turekeye uruhu. Tugeze kuri ya gahunda yo gusoza n'ubundi. Reka tube tugarukiye ahangaha, turaza kongera gusoza turangije, turasoza turangije. Tugiye ku rundi runweri rwa kabiri, n'ubundi turaca umurongo urunweri ruhagaze. Ni kuri ya gahunda n'ubundi yo guca umurongo neza. Mu kwitondera umurongo nyaboneka, iyo umurongo utannye n'urunweri ruratana. Nk'uko nabibabwiye rero, kuri penso ni ngombwa ko umuntu abanza agakora utumenshi, uduke tukaba tune. Nanjye murabona ko arizo ndi gukoresha. Nabibonye ni tune, hanyuma aka gatanu umuntu akagacomeka nka kwa kundi acomeka inyabutatu nk'ibisanzwe, kuko n'ubundi izi penso turi gusuka ni inyabutatu, ntabwo ari inyabubiri. Abonye tugiye gutangira urunweri rwacu rero. Umuntu arabanza agafata agasatsi k'imbere akabanza akagahuza n'akamenshi. Tugeze kuri rwa rugero rwo kungaho twa tunweri twacu tune. Nibuke ko gahunda ya twa dutoki tutakoraga mbere ari two twutu, noneho twatangiye kubona akazi. Tugeze hahandi tugiye kungishaho za nweri zindi twabanje gutunganya nini, twa tundi twacu dutoya tune twashize. Kandi ugomba kugerageza inweri wateganyije zose zikangana. Umukiriya wacu yadusabye inweri zingana gutya, none kungaho turekeye aho. Nyaboneka wibuke kwiyegereza ibikoresho, kandi wibagirwe gukanda kuri Clarisse TV Official, ukore subscribe kugira ngo aya masomo yose ajya kugeraho uri uwa mbere. Wabonye ukuntu dusuka penso nziza? Nawe nejo bundi ukabura suka abakiriya neza. Kuri gahunda yacu twavuze yuko tugomba gusoza ari uko turangije. Turacyakomeza tugiye n'ubundi ku runweri rwa gatatu. Ntabwo tugomba kurangiza tutabanje kurangiza isoso, kugira ngo turebe ngo ese nituva mu isoso bizagenda gute. Niyo mpamvu dukomeje kugira ngo tuze kubanza kuva mu isoso. Turacyaca umurongo
ntiwibaze ngo kubera iki ngo Clarisse ngo ari gutinda ngo ku murongo ngo ari gutinda ku murongo. Umurongo ni wo w'ibiryamye, iyo uciye umurongo nabi n'ikiryamye cyawe kiza gisa nabi. Niyo mpamvu ubona ndi gutinda ku murongo nkamara umwanya. N'ubundi rero ni ya gahunda yo gukora twa tumenshi dutoya. Kamwe, tubiri, dutatu, tune. Twacomekanyije, tugiye gutangira. Twamaze kwiyegereza twa tundi tune, none tugiye gutangira. Urabanza ukagendaho gakeya mbere yo gutangira kungaho. Urabanza ukagira kandi kantu gato katunzeho ukora. Noneho twagiye muri ya gahunda rero yacu yo kunga. Wabonye uko za ntoki ziri kugenda zigafata? Twa tundi tune rero twarangiye, none tugiye gufata kuri za zindi n'ubundi zisanzwe twari twakoze tugomba gukoresha. Umukiriya wacu yadusabye n'ubundi inweri zingana gutya, ntabwo ugomba gukora inweri zirutana. Wabonye uko intoki ziba zigomba kugenda? Tugeze ahandi ho gusoza rero, gusa turi bugarukire hagati kuko umukiriya wacu turamusoza ari uko turangije kumusuka. Mwabonye ko twageze hande mu isoso, ubwo icyo nashakaga ko tumenya, ese mu isoso turahasohoka gute? Rero tugiye gukora urumweri rwa nyuma uri butwereke ukuntu dusohoka mu isoso ariyo modeli. Ntiwibagirwe ko ari wa murongo mwiza, ntiwibagirwe yuko ugomba kubanza kwiyegereza ibikoresho mbere yuko utangira, ntiwibagirwe ko ugomba kuba ukeye mbere yuko utangira akazi, kandi wibuke nyaboneka no kugira umutima mwiza, kuko byose ni ibintu bigendana n'aka kazi kacu. Kumenya gufata neza abakiriya bazakugana n'abakugana. Ntiwibaze impamvu ndi gutinda, ni ukugira ngo urumweri rwanjye ruze gucya. Ndimo ndaca umurongo mwiza kugira ngo urumweri rwanjye ruze kuba rwiza. Twibuke ko gahunda twari dufite ni iyo kumenya ukuntu ushobora gusohoka mu isoso kugira ngo ujye gukora modeli y'urunweri. Ntiwibagirwe guhamagara 0788 42 50 14. Hanyuma uze tugusuke neza, uze tukwigishe neza. Nimero zanjye ziba ziri kuri ekara. Kuri Twige Gusuka ni Clarisse TV official.
kora subscribe kugira ngo inyigisho zose zizajya zikugeraho uri uwa mbere. Twakoze twa tuntu twacu 4, aka gatanu niko tugiye gukuramo, ako ducomekamo dutangiza. Abonye twatangiye urumwere rwacu. Akanyabutatu, hanyuma ugatangira kumvisha twa tuntu twacu 4. Watubonye ni twa tundi 4. Noneho tugiye gukoresha za zindi zisanzwe. Turakomeza twunge mpaka tugeze ku rugero umukiriya wacu yadusabye. Ndahamya ko aka ngaka ari akanyuma, tugeze kuri rwa rugero umukiriya wacu yadusabye. Turarangije rwa rumwere rwacu, n'ubundi tugiye gutangira gusoza inyabutatu. Wabonye turarangije inweri zacu. Noneho urabona gahunda twari dufite tujya gusuka zino nweri uko ari enye, kwari kugira ngo mbigishe uko umuntu asohoka mu isoso. Kuri za zindi za mbere nabanje kubigisha, rya somo rya mbere ryatambutse ry'ibiryamye bitunzeho bitari penso, nari naberetse ukuntu umuntu asohoka mu isoso. None no kuri izi za penso mberetse uko umuntu abasha gusohoka mu isoso, kuko nibyo bitanga modeli. Ubu ni ukuvuga ngo uko uru runweri rugiye imbere y'urunguru, ni nako n'urundi waza ukarutangirira hano, n'urundi ukarutangirira hano, n'urundi ukarutangirira hano, ku buryo izi zindi niziza zizajya ziza zikinjira muri uyu murongo, hanyuma ugakora modeli nziza. Ngaho rero naho ubutaha ku yandi masomo. Ntiwibagirwe gukanda subscribe, ntiwibagirwe gukora share, ntiwibagirwe kandi no guhamagara kuri za nimero ziri kuri ekara kugira ngo uze twigane amaso ku maso. Hari abantu baba bari kure bigira kuri channel, ariko mu by'ukuri bashaka no kuza kwiga turi kumwe. Nkorera Kimironko ku muhanda umanuka ujya 12, ni ku cyapa cy'141 iburyo, umanuka ujya 12. Rero naho ubutaha ku yandi. Turabashimiye cyane rero abakurikiranaga rino somo ryo kwiga penso. Naho ubutaha, ntiwibagirwe bya bindi byose bituma video zacu zikomeza kukugeraho. Kanda subscribe, uhamagare kuri izo nomero ziri kuri ekara. Naho ubutaha.